Dobar dan i dobrodošli u novi video Daniel Projekt kanala na YouTube-u. Nešto sam radio ovaj tjedan, da ne duljimo puno, to ćemo pogledati. Pozdrav za sve moje vjerne pratitelje, hvala vam još jednom, hvala što gledate. I onda idemo na ove ostale koji slučajno tu zalutaju, hvala i vama. Nadam se da ćete me malo bolje pratiti ovdje na platformi. Da ne duljimo dugo, idemo pogledati šta sam snimio. Sinoć smo ja i stari pokušavali da izvadimo ovaj vijak. Maticu smo uspjeli da odvrnemo, međutim taj vijak ostao u ovim kao dva selen bloka glavčine. Morao sam štetovat i lapet, ali on svakako njega nisam planirao da ugrađujem u auto, to ću morat svoje da pravim. I sad normalno danas moram ići tražiti to da vidim vijke i te klince selene. Kad sam već ovdje upalio, evo kako ovo izgleda. Ja sam ga bio malo prošmirlo i sve, sad sam ga nauljio i prilike jako dobro to sad izgleda. Morat ću ga lakirati poslije kad budem nešto drugo farbo, pa odmah ujedno i to. A ovo isto da kažem šta sam nešto našao, kao neki pomični, posmačni stol. Vjerovatno je bio neki oštrač ili nešto. Znači ima svoje odlice, to bi probao napraviti za neku kao glodalicu ili stupnu ušilicu i tako nešto će biti. Uglavnom ima 3 osi gore dole, lijevo desno i u dubinu napred nazad. To je to, isto ću morat ću ga znači dobro ošmirglat, pripremiti i osposobiti za rad i dalje ćemo onda vidjeti šta ćemo i kako ćemo. Ne bi išlo nešto, ne znam, ali to je druga prilika, ali čisto sam htio samo da to pokažem. Evo sad sam baš bio gledao otprilike stvari koje imam. Ovo je konkretno pozicija koja bi trebala da se vari na šasiju. To je otprilike uvješenja amortizera, gornjeg dijela amortizera. Znači imam sad takvih ovdje 8 komada. Selene sam ranije kupio. Imam ovu cijev. Od nje ću praviti čahure za ove selen blokove. I vijaka moram ovakvih nabaviti. Znači vici koji imaju na sebi ove podloške koje idu u ekscentar, da bi mogao ja to sve, te lafete da mogu naštelovati gdje šta bude trebalo, znači i smjer kotača, nagib kotača mogu malo dobiti na to, na tome. Ova pozicija, znači morao bih šlic praviti u kojem će taj vijak šetat unutra i van. Normalno ovdje treba pojačati počoškova prije samoga varenja na šasiju. Sutra mi dolaze seleni za glavčinu, pa ću onda biti malo pametniji i moram ovakvih vijaka naći. Ovi su dijelovi stigli, danas sam ih preuzeo u trgovini. Znači to su novi koje ću morat ovdje staviti, upresat. No prije toga iću ovo da malo ošmirglam i da nema ovo hrđe. Urediti to, upresat i onda malo možda zafarbat da je ljepše i onda idemo dalje. I normalno morao sam ovo i čekićem lupati tu debelu hrđu jer se počela raslojavati kao sličice. Jednostavno dosta je debela na nekim dijelovima, jedno tako se skida i brže ide. Malo sam ovo i ispjeskario
tako kako se sad to... Malo gdje nisam mogao sa onom žičanom četkom, pa sam prešao, ali još ću morat malo, čekam da mi se ovaj kompresor ohladi, jer je mal. I onda nema zapremninu dovoljno veliku i onda se pali često. I eto, malo sam i tu poskidao koliko je mogu do metala, sad je to fino. Barem eto koliko mogu. I još bi trebao ovu stranu ovdje i poslije kad se to ofarbe bit će to ko novo. To sam zaštitio malo pijesak da ne ide tamo, ovdje ima ovo. Evo, to je pjeskara koju sam ja pravio. Mislim da sam to nešto ranije malo, kad sam snimao radionu, da sam pokazao. Evo, ovo je nastavak što sam ja sebi napravio od aparata za gašenje požara. I onda normalno ovdje preko je nastavak, odnosno to je osigurač, onaj stari osigurač za struju. Uzimam ovaj najmanji, evo piše 6 ampera. Nisam još probavao sa svječicama, kažu svječica može, ali evo to tako. I onda on normalno širi rupu, jede ga konstantno, ali eto, keramika je najbolja protiv habanja. Ovdje sam dosjed napravio brusilicom. Skinuo, onda samo nabijem tamo na ovo crijevo, stegnem šelnama i eto, za prvu ruku može poslužiti. Ne mogu sad neke velike stvari pjeskariti, ali evo ovako gdje ne mogu pristupiti drugačije ili brusilicom i šmirlom, malo fino to može dokučiti. Fino sa struga sve. I eto, standardno maska, ali eto imam ovu zavarivačku. Dobro je što ne ide prema licu taj pjesak, evo vidite koliko ga ima. Koristim za sad savski, obični, prosijani, to sam ja prosio ga na tu granulaciju. I normalno ide to, leti svud, nemam komore. Imao jesam neku provizore i onda sam ju bio provizorno napravljen od nekog sandučića za telekomunikacije, ono di serveri dođu i to. Ali to sam bio bacio i jer mi smetalo i evo sad trenutno radim bez toga. Eto, pjesak se normalno može pokupiti pa ponovo iskoristiti, ali ga treba prosijati prije nego što dođe u ovu pjeskaru. Evo, ovaj dio sam uspio nekako. Nije baš 100% sve, ali eto, malo sam ovdje čak naulio. Tu će doći ti seleni. Opet puno bolje nego što je bilo. Šta mislite, šta je bolje, ići jednu po jednu stranu upresavati ili odmah dvije istodobno? Odlučit ću se da istodobno odjednom probam sa šarafom, pa ću onda vidjeti ako zapnem šaraf, idem dalje na presu ovu što sam pravio. Uspio sam ga nekako izvaditi. Mislim, nije nekako, dosta je lagano išao. Vjerojatno je zapao, sad ću probati ga ponovo upresati unutra. Ovaj je sjeo, sad ću probati ovaj. Idemo ponovo. S ovim već imam problema, nešto nije htjelo. Ja ne znam šta je njemu. I onda nije uspjelo ni ovaj put, ni treći put, ni četvrti put, to što sam onda na presu da napravim. Uz pomoć staroga uspio sam ovo upresovat, znači ovaj koji nije dao unutra da ide sam od sebe preko vika i onda sam morao na ovu presu ovdje i stari je pridržavao malo ovu poluosovinu jer je sve nezgodno i evo uspio sam, stavio sam ovdje preko jednu čahuru i onda sam ovaj srednji dio guro komplet sa ovim vanjskim i nasio i to je sad to. Idemo dalje, moramo po felge ići. Evo, upravo čekam baš svog starog. Ošao je tu u Plodine da sebi
odnosno i nama da kupi nešto za kuću, namirnice i tako to. Vraćam se iz Vinkovaca, kupio sam felge 4 za neke onako male novce, po meni 18 soli, 7 krakova, kamo sreće da je bilo i od 5 krakova, ali nema, take sam našao, od Mercedesa ML-a, izgledaju kao elise helikoptera, onako, kao turbine, tako da će mi to biti jako dosta dobro. Evo sad ću pokazati i to planiram sutra da se stave ove gume kod vulkanizera i da to ide na auto. Ja mislim da će, to je kao verzija steampunk. Došao sam od vulkanizera, stavio sam ove felge naprijed i nazad i kao što mi je on rekao da će šarafi biti kratki, imao je pravo. Ovo sam privremeno sam stavio neki duži što sam imao, malo pritego i čisto samo da drži koliko toliko. Moram sad naći ovaki vijaka, a di naći, da stvar bude gora. Napred mi je ovaj promjer, 5 komada bi trebao takih, ali dužih, 1-2 cm, barem da su duži. A na ovoj strani kad budem stavljao, kad bude išao ovjes, ovaj tu mora ići deblji, veći promjer vijaka. I sad eto, sad opet treba tražiti vijke i di šta kako naći. Ko ima i eto. Moraš cijeli set uzimat da bi, evo kako to sad izgleda. I to je sad, će biti privremeno, mislim privremeno, dok se bude auto pravio, stajat će na tim kotačima. Znači one čelične ćemo zamijeniti, to ćemo baciti i sad će ovi da stoje kotači, a onu felgu ću isto vidjeti da ja nju riješim, jer imam samo jednu, nemam, ostale još 3. I eto, sad to tako izgleda. Ja sam planirao sad da te felge možda ostanu i za neki duži period, ali ajde naprijed. Još je doći. Namjerno sam gledao da sa većim ET-om kupim sad ove felge da budu uvučene više unutra, 20 mm. S tim da ću još ovdje morat stavljati disk. Disk će isto jedno možda od 5 do 8 mm malo izvući vani. Ovo nije 100% stegnito, tako da je još to malo ovako klamacka. Nije 100%. Ali uglavnom sa tom stranom sam zadovoljan. Ova strana, normalno sad vidite da je to privremeno stavljeno. I evo šta drži, ova drvca drže to. Nije mi je estetika neka, volio bi više rub zadnji da bude felge. A to se sve mora po narudžbi onda praviti. Znači ovaj dio bi trebao biti malo uvučen i da ovdje i bude rub. Nekako mi ovo napred ajde, jer napred i ne mogu nikako drugačije, jer su glavčine dosta izbačene prema napolje. Ali ovdje bi sad, prije nego što budem stavljao ovaj ovjes i njega izrađivao, išao bi adapterom što većim, znači sa tim distancama, tako da kad budu felge došle jednom prave i za stalno, da bude malo ovo srce uvučeno i da ima fino rub, jer mi nekako estetski bolje izgleda. Ali evo, sad to ipak opet puno bolje izgleda nego što je bilo sa onim starim hrđavim felgama. Evo kraj dana, došao je i evo danas sam se bio zafrkavao s tim, tražio sam po mjestima gdje imam tih vijaka i svi su kratki. Prethodno smo
nabacili one gume na one felge. To smo vidjeli. I sad našao sam u trgovini, evo ovaki original, znači original za Mercedes ML. Ali šta je sad tu stvar? Stvar je u tome da ovi vici mi pašu na ovaj trap, na ove glavčine koji još nisu na autu. Tako da još nisam smontirao one prednje felge. One su 12, mislim, mm, ovo je 14. I sad moram tražiti one, imat ću 10 šarafa jednih, 10 šarafa drugih. Opet se je zakompliciralo, znači normalno. Aj, to sam znao sve, ali bilo mi je prvenstveno cilj da nađem one naprijed što mi trebaju, pošto imam već tamo trap proizveden, napravljen, da smontiram one felge na auto i eto. Međutim, eto, opet sad ništa. I evo danas malo sam isto se zafrkavao sa ovom stranom trapa. Ja sam bio to odšarafio, sve što treba, ove lafete. I onda sam skužio, evo, sad gledam, ova strana je izbacila se. Znači, seleni su ti dobili. Ova strana gleda prema tamo, a donja je izletila na kontra stranu. Normalno, neću to tako mećat na auto, stavljat i sve, nego ću upresat druge. I eto, tu još imam 62 eura, eto, nepredviđeno, sad imam tu, jer me jedan par košta 31 euro. Ovu sam stranu sad zaštitio, pa ću vidjeti kad budem ošmirglao i ispiskario onu što sam sad bio pokazivao, pa ću vidjeti to farbati, to zaštititi malo da koliko toliko spriječimo danju koroziju. I eto. Subota, drugi dan. Vratio sam se iz trgovine. Uspio sam nabaviti 5 još ovakih M12. Oni idu naprijed. I ovih imam od jučer M14. I oni idu nazad. Imam i njih 5 komada. Znači u ponedjeljak mi trebaju stići još preostali 5 za nazad vijaka i 5 za naprijed. Ali evo, uspio sam, mislio sam da neće biti, da neću moći, ali evo, ajde, bilo je odmah tamo u trgovini i tako da sam uspio, pa ću sad staviti, montirati ove felge, zamijeniti, barem nešto danas. Bacit ću sad kad budem stavljao ovu felgu, ove dvije podloške, koje će u stvari simulirati da je disk stoji na tome. I onda ću vidjeti koliko će biti izvučeno. Ovaj točak koliko će biti izvučen. Sad najteži dio. Treba glavčinu podignuti i nabaciti. Malo je unutra. Dobro, možda se može i gumama drugim dobiti.
Eto, to sam išao baš te felge zato što su nekako sa uzorkom ovaj dio kao u originala, sam što je originala to ima i karbonski lopatica i 5 cukrakova, ali ovo je najsličnije što sam uspio na marketplaceu da nađem, a da nije nešto strašno puno novaca. Ništa sad bi trebao onu drugu stranu isto zamijeniti. Mjerio sam felgu, mjerio sam razmak od šasije do ruba felge, do ruba gume. Mjerio sam blatobran. Evo šta je. To igra. I sad je on 4 mm malo više izbačen u odnosu na ovoga. A i tu moram postezati još. Znači on se mora još naštimat. I onaj je gitovan. Malo ispravljan, ovaj nije. Sad kad se pogleda. Interesantno koliko 4 mm puno od oka. Ja primijetim. Dobro. Eto sad je to. Ove smo izbacili, ova sranja. I sad ćemo vidjeti dalje kako ćemo. Sad postoji opcija, pošto sam bio već ranije priču, nisam znao da li da idem da stavim ipak distancer jedan od 1,20 mm, pa onda glavčinu i onda da mjerim razdaljenost između šasije i glavčine i da takve lafete tih dužina pravim. Ili da idem direkt na ove felge. U tom slučaju ako bi poslije bio našao neke druge felge sa rubom, znači kao one duboke malo sa rubom, ne bi pasale, bile bi dosta izbačene van. Sad ima, evo kako sam naštimao otprilike ovako provizore da stoji. I onda bih, ako bi sad išao znači tako, naknap, one ne bi mogle pasati. A postoji opcija da ipak idem znači sad glavčinu sa diskom do felge. I opet danas sutra, znači ako bi se stavljale druge felge, da idu drugi razmak lafeta, ramena, znači rame da bude malo kraće, tako s tim jedno i drugo, i gornje i donje, tako da se glavčina onda unutra više uvlači i onda mogu dublje felge stati. Ali evo, znam da Lamborghini ima šire nazad i to sve. Ali nemam ni ja 700-800 konja. Ovo je 100 i nešto. Tako da se mene tiče, potpisao bi drage volje i da te felge ostanu do kraja života na tom autu, ali da barem bude auto da se može upaliti i provozati. Ovo su lijevi nosači. Njih nisam morao ništa brusit, rezati, ispravljati, zato što su oni po prilici ravni. I dobro su ispali, ali sam sa ovim desnima imao problem, morao sam udarati ih i ovo ispravljati, zato što je ovaj kraj bio ovako stršao ranije, što sam pokazao. I sad bi ja to trebao znači zavariti iznutra, ovdje i ovdje proći varom. I upalim onda kameru kad sve zavarim. Neću ništa varenje, to svi znaju. Jeste da ne bi štetovo.
Jer mi nakon onog jednom kad sam vario isto nije baš poslije mobitel dobro nešto funkcionirao. Kamera je stalno zoomirala, drndala napred nazad. Ovaj sam bio dijelove zavario. Ove sam bio probrusio. Eto, i sad je to. Sad je to. Štrepi ruka kao u stare babe. Ja, to je znači tako. Nezgodno sam sad bio brusio pa mi sad uhvatio se neki tremor na ruku. To je to, ove sad su spremni za da idu kod tokara. To ću sljedeći tjedan poslati, ove ću dovršiti. Sada to ne čekam sve da napravim jer ide dosta sporo. Dok se to obrusi sve ivice i to, svi ti varovi. Da sad to ne duljimo, ja ću ovo sad kompletirati. To će biti sve za ovaj tjedan i za ovaj sad današnji video. Imam još sad da to montiram sve u montaži i da stavim i uploadam i onda je to vidljivo. Eto, ako ima ko kakve zamisli, slobodno nek piše u komentar. Eto, toliko za ovaj put. Hvala što ste gledali i srdačan pozdrav.